أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين جبو سالوگرا شهادتا برای شهید صلاح الدین ام ایرو لهف جبین دجم خدا هنگی مزم بون هنگی عزیز بون او حسرتا که تمی دایم ده قلب خدا دمشاندن خدای عالم او بوی عزتا هان شرف یاب کرد گلی برا او شهادتا و برای ما بله بو حزنکی مزن و بو درد و گلکی مزن جئ دوان را لبله او گلکی بسر بلندایی و بشرف و بعزت دمک گلکی زور ده الحمدلله مشا خبر دوام کرن و وینا بشهادت تاجکی مزن دان سرسری خود دمکی رش و داری دمو 28 سبات به تمام رشایا خواه دولات مده بردوام بود فرمان مسلمان را بود لکدر خوردگی مسلمان لکدر کچکا مسلمان باهاتا دین فرمان اوی را بود و لدوام بود ظالم کمالیستا تمام قوت و قدرت خدا بون پیش و به هر حاوی لسر مسلمان دهات دفع دما رش و تاری دهی وان برای عزیز و کاشیرا الحمدلله بر خدا نخواه بر دوام دکرن دوی دمی ده جرده گوتن کاتو و حوال دورا خواه بدن ری شخور درکبن بچین تنتهرن و شیرن برا اف ظالمانا و نبینن و ببینن بالتحقیق اوی و شهید بکن لورا دم بریجی هوناتو بون گردن به تمام ازیت و مشاقات نمزن تشتک جوان نگرتو بو جبر وی آوی وی دمه وقتی گو بگر محقق اوی و شهید بکن تفوی حالی جی بینات بیشه دبی والله اسبتو دریده نگاهرم لورا زاروکی شهیدا و ای محکوما و ای مهاجرا دناوا پریشانی ده و دناوا حسنک مزن ده هیدیا والا امی کده دسر وی عقلی هانه و دسر وی فکر هانه ثبات وان عزیزی هان ام خاطرات وان و زمان وان تشتێکی ژمارە هشتنن ئەم یەک بەیەک ببێژە بەڵکێ ئەو ڕۆژێ مە تێرێ نەکرد لەورا وان چەل پێنجی ساڵ حیاتا خوا هەمێ بە خزمەت و خەباتێ خەملانتن ئێدی وان عەزیزێ هان نە دناو مەدەیە بەلێ داوا وان دناو مەدەیە ئەو داوا هەنگی مەزن و هەنگی بلند بوون ji ber vî hawî ev عەزیزێ wiha bi qîmet و قیمت وان تیب تقدیر کرن اف عزیزی هان دبی ریامان ده فدا بود اف ده 28 سبات ده او رشایا مزن تاریکیا مزن هدی بلاده بود مزگینی لوبه هدی بلاده بود هدی شفاق اسلام وای هلاتیه و وای هدی بلنده بود او طلبه وای که جوا گلکی چوکتر بون زاروک بون ایرو بوینن سیدای طلبا ایرو او ریاوت مشینن او طلبه که تما بون شهید بون
o hunjnav meçhubun elhamdülillah ev seviye güve çağı hatine dünyaya ino beseda nave wan Selahaddin u Khatibin o Abdülvehhab'ın inşallah recalı dimeşini debeli hüzna di kalbime de derdi di kalbime de kula di kalbime de emji veka ve biserfirazi o bi kalbeki selim o betirz o beyxof emji taliya hayata xwe bi şehadetê bixetimînin a ew tirsahan li ser me ye gelo ka em nasîbê me bê yan nebe tirsa me yê mezin ke em ê ji we dûr bibin hey em wek we şehîd nebin û em nên henda we ev ê xesaretekî gelekî mezin bi ji bo me. Şehit Selahaddin Ülük ağabeyimiz şöyle demişti. Bu zamanda evde oturmak haramdır. Şimdi yatma zamanı değil. Çok az zamanımız var. Bu imkanlar yarın elimize geçmeyebilir diyordu. Evet değerli kardeşlerim, şimdi de şehit ve şehadetin önemini anlatan konuşmalarını yapmak üzere sözü Yusuf Tüzak hocamıza veriyoruz. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Şehadet insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Ta Hazreti Adem'in oğullarından Habil ile başlayan ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir kavram. Nice yiğitler, nice peygamberler bu yolda şehit olarak Allah'ın davasını yüceltmek adına Rabbine kavuşmuştur. 21. asırda Kürdistan'ın bağrında bazı yiğitler çıktı. Biz Allah için şu meydana çıkacağız. Allah için oturmayacağız. Biraz önce kardeşimiz söyledi. Biraz önce kardeşimiz onun sözlerinden bahsetti sizlere. Müslümana oturmak haramdır diyordu ya. Ve oturmadılar. Biz şahidiz. Ömürlerinin sonlarına kadar oturmadılar. İzzetle, şerefle mücadele ettiler. Ve nihayet de hayatlarını belki de yaşamın en büyük şerefi olan şehadetle noktaladılar. Kıymetli kardeşler, bizlerin aynı zamanda şöyle bir sorumluluğu var. Bizden sonraki nesillere de şehadeti, şehadet aşkını, şu yiğitlerin bizlerin omuzlarına bıraktığı, görevlerini layıkıyla yaparak bizlerin omuzlarına bıraktığı bu yükü, bu davayı, bu sorumluluğu bizden sonraki nesillere de taşımaktır. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi bu bilinçte olan kullardan, bu bilinçte olan Müslümanlardan eylesin. Bedder deryası köpürür, zulmat yeksan zifiri olur. Hasret dalgaları mevç çalar piran borusu yine. Suadı arar İbn-i Zübeyir, Hafız, Cezeri ve Arabi tutuşur. Yanık sineden dizeler yakar, büryan olur bağrım yine. Şehit rehber Hüseyin'e, onun takipçileri olan şehit Selahaddin'e, şehit Hatib'e, şehit Abdülvehhab Hoca'ya ve bu uğurda canlarını seve seve veren bütün şehitlere ve şehit olmak için bekleyen kutlu şehadet sevdalılarına olsun. Bize yolunda ölmeyi sevdir ve bize en sevdiğin şehitler gibi bir yaşam nasip eyle. هاي بيزلاي بقدر شوي شمها يوم عنه مردنانو